بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقه لدرف البروغرام دراغات بلونغ دوا إمها لوتي أريورون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته algona miharu kiyawmunda babaki mi janaza ge babu huriya godin adwaati ega mana ki koba diven kiyane kike khashukama ke mi kurumuge wahaka emi miharu algon men nan adefa mi wani hinewuma hisaba hinewuma kantatta qur'ani ki hinetto kafun kurumuge babu denge baade kafun kurumuge wahake baade firimiha yan enanga abimiha hinewene to nabiya sallallahu alaihi wasallam आयशा रदियल्लाहु अन्हा विदाल विकी केतो तिवंकलेगे फान दुनियेगा हुन्न विनम कमना कफुं कुरानी हिनवानी तिवंकलेगे फाने अदि हमे गोता अबि मीहा एबस फिर मीहा हिनवुं हुद्दवेगेम्वे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु अवहारवुं एकलेगे फानु हिनवी एकलेगे फानुगे अबि कबलुं अबू बकर गे फानु हिनवी अस्मा बिन्त उमैस Asma bintu Umais radhiyallahu anha Abu Bakar gefanu hinevi emi amikam ngen dani abi miha ya firmiha hinewun huddawegen makan adi nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis ko ngen dani firmiha ya sami miha hinewun huddawegen makan adi Allah subhanahu wa ta'ala miha maruvima emiha ge abin nuata firinnaki ei abin ge gotuga nuata firin gotuga Allah ta'ala bayan ko deba fawani walakum nisfu ma taraka azwajukum hemima firimiha marwima idukura bain abimiha yave Allah subhanahu wa ta'ala bayan ko deba wan hemima bainge bikamun abimiha ya firimiha dukura mudalun huddawegen ma kan bayan ko deba fawati bainge firimiha abimiha hinewene kan adi abimiha ya firimiha hinewun huddawegen waka misabun ustad mi alwale deni bayita kafun kurumwe kuriya mi alwale deni tikudinna video inge mi video ga fenigen dane adwa dhurya udu rangala balati mi video ga fenigen dane miha maruvima emiha kafun kora goi emiha hinawa goi parab birori waguten e huriha kodin hada koranji aludu men komme kujjakavves addana waguten e aludu men hitan arwala vi alugona men maruvima alugona men na etere kantak kurawegen dane kihinetto huriha kodin adwa kihinetto alugona men maruvima alugona men na eterega kantak kureweni huriya ko imbalacce bismillah miharu mi video me fennani mihuri echaki mi konche mi kunnaru fain hikka fa ehuri miharu ready koffa alagonu menna michi ready koffa uttanu me bedan miharu mihuri kunnaru fain hikka fa ready koffa tayyar koffa mihuri kafur hudukulang mi fennani video konche kafur ehmiya mihuri konche mi kunnaru fain miharu mihuri fehi kula inge ehmi alagonu men ei nge kunnaru fe miharu fenigen dani ehme ma balecce hada goy kafun kurwanta ka beenuma samanu dakani miharu kature ei matimas koru mattaka katurenge beenun kurani adi istarita ei siduru me kiyani konjaka kunnaru fata denge hori kafuru adwa kafuru emme fahafaru beenun kurani konje kafur wal emme furta beenun kurani kunnaru fa wararangalu eya meha ready velani ekudinge ready veni inge
bala bala එහේ මිහාර කෆුන් අස්සෙවට්ටක බේනුම් කොරා ෆොති කොළතන් එහොරි තයාර කොරා ඉච්චේ එති මිහාර මරුව ෆෙම් මිහාගා ගොති ෆොති කණෙන් අලාපා තිම් ෆොති ගඬ hay foti kolo assalu mattaka nuwata fahe nuwata hat mi tine beenun kura vidana assalu mattaka adawacche ei amihar ekollani kunnaru fen ekollani bala bala mihar kunnaru fen ekollani mihar devana ichan eli kafur den huri fen ichan eli hus kafura fena furtama ichan eli konche kunnaru fai mararangalo mihar otti marwe foi miha marwe foi miha ge gain hedum beluma kuriya furtama enage private parts se forwalani emiha gay miharo hedun tabbalani emiha ge hedun tabbalan fasehan wedanati ekudin ukura kamaki hedun katurakun kafala hobalani bala miharo enage hedum bala hundagu wati hedum mase kafalani hedum bejekas masale ne fasehiyya ekam kafali maden fasehawan bala paracha tin komme kujjakka besanna nagutemmi tin komme kujjakku wes kafun kurmattaka weddene maruwima ehmi ma foti gado onna na abadu wes kafun kurande ekkala mihak bunin gunanta hunan haru efa kodakon mado kollani kodakon haraka kollima madowane inge kodakon miharu haru efa hunnan bunin do majita maruima lewe saru efa hunnan mihen faseyakunu guduwene ehmima enage matimaha echchevese koralani bala reeti kollani do matimas koruma kiyai sunnate do ararangalo ehmima kile patuge kile patuga istari dabbese dubbalani filawalani do bala mihar mayita hillala mayita ge banduga anha kalima mayita ge gaga banduga hori ha najistaka atisa beruwegen dana egotam mihen fittala mihen matin teriya fittalima hori ha najistaka bes beruwan ehmiya banduga hori ha haditaka miharunna beruwen gossa bangano takka ehmiya mihar mayita saaf kollaniye mayita saaf kollani bala mayita saaf kollani inge horiha bandum beru horiha haditaka bese saaf kollani do effa hoga mayita wudu kolluani
බලා මයිතා වුලු බලා මයිතා වුලු කොල්ලෝනේ මිහාරෝ බලා අයි තින්පාර දොයලනි දෝ hama egota bunimanu angaya fenla ero angaya fenla fiya hariganu tera gossati anga terega haakalani ingen nefatuga saakalani hariganu tera fengossi anekka anekolum beeruwe gannani do bala miharo angaya haakalani fen bala 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 me fevs poheliya miharo enage moonu wesse doran wudu kurwani miharo wudu kurwani miharo den kon ate fortama kana iddonnane hennu wudu kurayro efahu vai ingenennu kana imitti kana emoti vai efahu boluga fem foelani bola kamfatu kaya hennu den ki kurani den fa kon fa fortama kana tufa do රීතු ko wudu kolluaniya den kon fa den waatfa aheri bala miharo heri konchisen ai konkala fene kunnaru fenu enage bodu welafa furtama konfaliye kana e fale bala tinge miharo enage bodu welani kunnaru patuge fenu furtama konfaliye kana e fale riidu ko donnane en furtama benu kurani kon kohale fene kebuni kunnaru fengem furtama benu kuran bala bala nohi tin komme kujjak wes maruye me gotan hadane furtama kana e fale den kon fale borakashi wes do wala waran adawada wara wahaga dakkayba den kon fale donnani den waai fale enno emima furtama iduni kine konkala fenakun kunnaru fenu den ha mayita safuwanen takuraro ko fenun donnani emme fahum benun kurani kon fene emme fahum kon fene kafur emme fahum kafur aduwa bala testu ko kiya denge fase hawa nera mayita hinawa ko liyasha bunafiya liyanjane video ko mihuri gotta nge
miharo olani konche kafur fe mara ola emme fahum alan jene konfene kafur fe bala mole gaya besenno wuduge gunan taw gaes penjassan jene ustaz bunindo mole gaya kafur fen alani أنا كافر دوننا كتاب فهارو فهارو miharo fentang hikkalani do mado fentang hikkalani mayita hillalan olani miharo mayita hillala she olani miharo olani hillala me miharo ti kafun ready kofat do miharo ti kafuna kafaya miharo kafun kura samanu inge kita kafuna lani firihna gojjiya tin kafuna bararangalo ehmiya mayitage mi wulu mi sajita kura yaro jehe tantano ge ha kani konje mi ruas doa echen ha kani huwaden ha kani nge kondan dana kitattan onnane sajida ga jehe hate e haittano ga ha kani konje huwadu ha kani huwadu ataru mayitage adoha mayitage sajida ga jehe tantano ga etantano ga jehene ha kan huwadu ingilitauge kuriya ei hinawa gotaki ni kuriya ne betuge sa kafian emme furtama bala furtama kafun korani bala furtama kana efale den wa efale lappapa den ki qur'an ekkala tuwali dama gannan mehara tuwali dama ganna a mehara tuwali dama gate
hashaman illafa bala miharo banna tan tan inge banna ni kontan ta kon fastan haten nuwata tintana kon jehne bandela eke ehmiwa fa e huriha tan ves jehne mohalan kawwalallafa eni muni ennu miharo ehmi alondu men kafaellanya kitak kafaellani den ehmiwa ararangalo e goraki e mohe gotejja gorenge ei mayita kawwalalla hanune fottalla e gotejje mayita ge ebbestane bandefenu e bawwana mayita teduwegen aadewani bandefene tiya enno riyawe duwa mohalan huri hatane mohalan miharo e kafun kon nimoni miharo yetti mayita moonu dakkan ready kollafa e mayita ge moona nikkuriya bos deunun hudda enno mayita ge nikkuriya bos deunun huddata mayita bos deunun hudda efa mayita ge bo niwa kollane fortama kafon kitak kafon firina kolane angena ko kitaka fahe emi ma miharo emme faho faharo mayita ge moonu fenoni enno fortama faharo kiyani suratul fatiha suratul fatiha fa surat kiyum bes masale nei suratul fatiha fa surat bes devana faharo kiyani allahumma salli ala muhammadin mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam salawat kiyawani nabiyya sallallahu alaihi wasallam je salawat kiyawani alone ma tahiyato kemi kiyawa ibrahim salawat timmana faharo kiya duwa den ustad askura ustad dena 10 quran timmana faharo kiya duwa huriya ko nya duwa 10 quran eme hataruana faharo efrada salandinu masala inne rangalu watakiye sei defrada salandinu masala inne ade mayita walulago inge medo video dakkan ustad buni video dakkana medo bala mayita walulai miwakata kiya dena ustad adinge wala konkala wala ekkan konnane
kaba kaba admana kolla koba wa kottala emme fahata dewa itano ko me college me kondia ame kafun korago be suriya ko dina miharu fenijje enno kafun korago fenijje anhina ko jiya kitakka fona firina ko jiya tin kafuna lane me algon men komme kujjaka be sannan waguten e wagutaki algon men tere komme kujjako wes dekene wagute maruge wagutaki ehm wima mikantata ki me evve salegga majaka mettami wararangalo nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith qurabani idha kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafnahu tiaba me tere miya kafun kura kamuga wejjiya rangala kafun kuracce ehme ma rangala jihene kafun kurang mayita ufuluma janaza tababun mayitaage janaza tabawaki waram maikame ehkamuko firihenunna firihenun jihene mayitaage janaza tabawan nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani mihak marwefa emihaage janaza tabawa miha huri ajurge bahaka nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan koddevvi emihakan huri emihakan ebahuri uhudu farbadaha gina sawabu emihakan eba libegende warabba waru sawabu emihakan libegende ehmiya mayitaage janaza tabawaki ei algona men muslima ko anem muslimakan ada kodden jihe hagge nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani haqqul muslimi ala al muslimi khamsun muslima ko anem muslimakan ada kodden jihe haqqu tafaheke egatere raddu salamar jawab dinuma miha ko salam go ala fiya salam jawab dinuma wa iyadatul marid balimiha kariya ziyara kunuma wa ittiba'ul janaiz janaza tabawuma wa ijabatu da'wati da'watan ijabadinuma wa tashmitil aatis kimi hele hidu emiha ya he du'a koddinu emiha alhamdulillah ya buni makika bunani yarhamkumullah bunani ehmima mayitage muslimu akhaage haggota haqqul muslimi ala al muslimi khamsun min hadithiha daskura haqqul muslimi ala al muslimi khamsun رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس المسلمة كان المسلمة كان هذا كودن جه حق تفاهك كتا فاي سلامك جواب دينما بلميها قوالا ديوما جنازة تباوما دعوة قبول كرما ادي كبيه علمه كبيه علمون دعاء كرمه كبيه علمون دعاء كرمه ميدو استاذ بهتنغرا بايكو سسپند كرا baikudin kulaha naadego suspend kura mihar wahaka gina faswaraka kudin ustad faha koffi ekudin maadama kulaha naanna gotan ustad suspend kurana me okay san midenganna hafta kulaha inge enya kulaha hegga tihan huriya kudin tibe mihar live kura kulaha mi huriya kudin se balamundani inge ehmi mati kudin ge sababon dem balanti be kudin ge wagututa kellingen diya warad derawana do adogodawi menge henna hada weskuch emi muslimu akhaage haggu tafaheke do emi mi haggu tago terege bahimene konkame janaza tabawu janaza ge fahatun diyon janaza tabawu murada ki koba janaza tabawu ge murada ki ei enage janaza ge bawirun enage munu kafun kura mi kafun kurun kan tattaw ge ulun adi hama gota mayita walulatana diyo mayita ge janaza ge namadu ge bawirun ei janaza tabawu ki anhenunna manawegen me janaza ge fahatun walulandiyun janaza ge fahatun walulandiyun nabiy sallallahu alaihi wasallam ali manakurabbafa nuhina an tiba'i janazati wa lam yu'zam alaina nabiy sallallahu alaihi wasallam ummu atiya midalwani tiyammenna manakurabbiye janaza ge fahatun waluma hamayadiyun
walula hisabad diyon nabiya sallallahu alaihi wasallam mana kurawwiye janaza avas kurun kiwei wajibugen makame kiwegen kuridu habulin ewahaka nuba mihe vejjiya alagunu men kiben awan emiha salame kura alagunu men kiben awan emiha du kollashe awan emiha walulashe rangalo mihe vejjiya emiha heyokam awan emiha suwarugege wasdibigatumatta awan emiha fonuwalashe kawwala emiha nuba nuhu karna madu ka fahme janaza avas kuram wiye nuba mihe vejjiya kihene hadam wi awaha ena awan alagunu men konun emiha du kollam wi nuba mihe alagunu benu mennu emiha enno rangalo mihe vejjiya emiha waha emiha ge heyokan libigatu mattaka emiha walulamwi janaza ufulani kumbaye wararangalo janaza ufulani firihenu janaza ufulage nuwane evves anghenako anghenunna janaza ufulumen nuwe firihenu janaza ufulabaki emiha janaza ga kurun mana kantattak gete waha kalgonu men denganna dohon kiyana miyadu den ustad beenu mani mihatana kiye filawol takun kudinna engi fawri minbare balala kuba inam eborita inam ebori ekan ustad miyadu suwal qur'an evves waraka wahaka dekkitan nufenna kudinna wahaka dekkutan ustad fenun evves kujjaka medo suwal nu qur'an ega mana ki ustad suwal qur'ani miyadu wahaka nudakka ritu ko tibi kudinna ekane nge okay ay meragalo emme furdama suwalu girl section nge kwa mikon konname kiya kujje labba ka kitan number 181 na 181 na kurang suwala ki mai bimegga maruman ede vidana hiye ege mane ki misala ka harange maru madinaga gendawashiye madinaga mane kottimannage maru gendawashiye egota dua kor vidanata dua kor vidana rangala bunambi para hibbarak bunambi dua kor vidana hiye dua nu kor wen hiye mai bimegga maru man edi kor wen wara rangalo mai bimegga maru man edi dua kor vidana adihama egota mai baguta go emiha sajidaga ovvati mannage maru gendawashiye ekamo ko ebbes miha ko dua qur'an ta mihagge inam hawal ko diba koba ara rangalo ehmiya mai bimegga maru man edi dua kura vidana ede vidana firhen ko din awara rangalo ko wara baga dekkimedu medo ko nukura suwala musta suwalaki talqin kurmaki ko bahiya talqin kurmaki ko ba talqin kurun ustad kya talqin kurun ke wahaka talqin kurmaki ko ba ege ko talqin kuroge nege akon ko jangeni boy section talqin kurmaki ko ba ka awara rangalo talqin kurmaki ko ba warar rangalo shahadilla dinungai marang hajure fonna miya kariga shahadatu kalimata kiyun ei talqin kurmaki warar rangalang hadange bari kujjako talqin kurmaki ko baye marang hajure fonna miya shahadilla dinun ena kariga kiyane kike bunane devas miya marang hajure fonna miya kare shahada kiyashe no bunane do kibege no bunane warar rangalo ena kiyanden ena kariga shahadatu kalimata kiyane ei talqin kurmaki warar rangalo ena wahaka dakkafiya sanakka kiyane ena effaru shahada kiyafiya den ena kariga shahada kiyane ta ena mudagu wedana eka ena wahaken ehwaka dakkafiya shahaden ena kiyadeni enno warar rangalo ehmiya talqin kurmaki kiyo ko baye ame testu ko usta suwal difiya mi suwal jen oriya ko din faswam miharo talqin kurmaki ei shahada ladin algono men diwe rajya ga talqin kurun kiyani hen kamaka akamako mayita qabur kariga tibegen mayita maruyim walulafa den ena kari shahada kiya arabi wahum kiyani enan ibene tado niwene fa innaka la tusmiul mauta marwa onna miha kan evves miha ka den aden niwene marwa onna miha kan diwene ta niwene ora rangalo
girl section ninge kowa tini kon kujja min kuriya burugala mi mahjahaf kono kita number ठीक है मी kuriya min kujja 161 161 na kolonge suwala ki marumatiga shahada ki miha kan hori darumage hadis kiya demme hadis daskurin marumatiga shahada kiyunga maikkan bayama hadisa kiyamwe koba hadis kiyam yawa ठीक है daskurin kiya hadis kiya me hadane nei mannin feshene kan kuje daskurin kiya माशाअल्लाह माना है कि मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह माना है कि वररंगलो एमीहे गेम में फाहो कलिमा की शहाद ला इलाहा इल्लल्लाह का मुका वज्जमीहे का स्वर्गे बहुट्टे स्वर्गे लिबिज्जे मीमा एमीहे के मारुमतीगा ला इलाहा इल्लल्लाह क्या फिया एमीहे को स्वर्गे वदिज्जे ए मरमती का शहादत किया ना दुनिया का बेनुंगा को तकंगलम मी है का अल्लाह सुब्हानहु व तआला तौफीक नुदेवाने अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें दुनिया का बस्सा के रंगलंग उन मी हुन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए तौफीक देवानी बॉय सेक्शन ने उस्ताद नोस ने मिहार बॉय सेक्शन ने काको में धक्का नहीं बस उस वहां देखी कोई नहीं थी एनो आय मेरा करो सवाल कुरान तेंदो का सवाल धक्का ठीक है मिहार वहां देखी हमें तो बस कुछ जगह नुदेनी फुर्सत मां गिने वहां देखी मां मी कितना नंबर 143 या कुरान में सवाल की काफर को मरंग हाजिर वजिया किन गई अमल कुरान शहादत ला देने काफर का सुभान अल्लाह काफर को मरंग हाजिर वजी का शहादत नून ला देने हम यहाँ बॉय सेक्शन नहीं गर्ल सेक्शन में हमारे पास को आवश्यक है बॉय सेक्शन का बॉय सेक्शन नहीं कुछ जगह सवाल कुरान इस सवाल की किन अमल कुरान ठीक है बुनाने मरंग हाजिर हुई काफर को मरंग हाजिर वजिया हदाने नहीं गर्ल सेक्शन कोबा किन हदाने वरन्नगलो एना करे बुनंजने इस्लाम माशे एना करे बुनंजने की के इस्लाम माशे अस्लिम इस्लाम माशे बुनंजने काफर को मरंग हाजिर हो एना के नुलादे शहादत है मुस्लिमुन ने शहादत ला दे वरन्नगलो एमे काफर को मरंग हाजिर हो की कुरानी इस्लाम माशे बुनाने कौन कुछ मी अदिबन कितंगी नाउ एंगी नावा लास्ट ही नाउ सवाल एकोलो एने कौन कुछ थी कौन किता नंबर किता एम एकोलो एने कुछ 177 सवाल की मारो के खबर लिबेजिया की के बुनाने नुबुना देवस कुछ मारो के खबर वाडोजिया की के बुनाने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वररगलो मारो के खबर ऑडियो वजिया बनाने की के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन माने की अलबे मिल्क होगे मानी अल्लाह से अलबे एब्रदाओ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरत से वररगलो एमी देगन दुआ को सुभाग दे कुछ ने मार दो कोरंगे मिया तो किने भी फुर्सत नुबुनी कीवे मिया तो फुर्सत नुबुनी कीवे
ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿ ವರಗ್ಗಿನ ಮಿಹದು ವಾಹ ದಕ್ಕಾಫಿ ಗಾಲ್ಸ್ ಫಹತುಕ ತಿವಿಕೋದಿಂ ಹಾ ವಾಹ ದೆಕ್ಕಿ ಎಂಗೆ එහෙම දෙංගන්න දුවක් තංකොල ගිනේම සීනාම දෙන එහෙම දෙංගන්න දුවකුන් ඔන්නානේ හුරිහා දෙංගන්න දුවකුන් නිම්මාන ඉන්ෂාල්ලාහ් තොම් ජනාසාගේ බාබු නිම්මාන එක්කෝ ජනාසාගේ බාබු නිම්මාන හුරිහා කොදින් අත දෙන හොස්තාල් හිනවන් එහෙම ඉම හිනවන් දිනිම හිනවන් නේකජ්ජේ සකරය බාන වර නිගේ එහෙම යදු ක්ලාස් නිම්මාන සුබ්හානකල්ලාහ් බිහම්දික අෂහදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත නස්තග්ෆිරුක වනතුබු ඉලයික් වස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහ් හුරිහා කොදින් මඩ කොයා මෙකොලම් ෆොන් වාලි මදානේ